Došao je zimski prelazni rok i danas je vreme da se bavimo srpskim reprezentativcima, to jest njihovim transferima u druge klubove. Vidjet ćemo da li su zaista toliko cijenjeni naši igrači i koliko zaista mogu da naprave nešto na ovom zimskom prelaznom roku i gdje mogu da završe. Tako da eto, nadam se da će vam se svidjeti ova tema i vidimo se u nastavku videa. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Fudbalski Mikir i u današnjem videu se bavimo, kao što ste čuli, transferima srpskih reprezentativaca. I eto, ako vam se sviđa ova tema, bacite like i subscribe znak podrške i izabratite me na Instagramu Fudbalski_Mikir. I eto, možemo sada da pređemo u nastavak videa. I evo nas, sada možemo da krenemo od prvog transfera, a to je transfer Dušana Vlahovića. Kao što smo čuli, Dušan Vlahović je neko ko izgleda da neće da ostaje u Juventusu i neko ko želi nešto više i koji je shvatio da je možda malo pogriješio sa Juventusom. Samim tim Juventus nešto i nije prezadovoljan sa njim, tako da opet obostrano nisu onako najzadovoljniji tim poslom, tako da žele da se rastanu na neki način. Dušan Vlahović je neko ko se pokazao dosta dobro u Fiorentini, prešao u Juventus, tu je dobio taj neki publicitet. Kasnije sada se priča o tome kako bi mogao da pređe u Chelsea, Manchester United i Arsenal, ali naravno mislim da je Engleska konkretna destinacija za njega i da može da bude pravo mjesto gdje on može da se gradi. Izgleda da je među najboljim devetkama, tako da se izrazim, posle možda Haalanda ili nekih još igrača, ali mislim da je on jedan od najboljih trenutno od tih mlađih napadača i mislim da Dušan Vlahović može da ponudi dosta i Arsenalu i Chelsea i Manchester Unitedu, da on se ustali u nekoj sredini i da postiže što više golova. Mislim da od Juventusa nije dobio ono što je tražio, lako su ispali u Ligi šampiona. Ja sam za Manchester United ili Arsenal, Chelsea mi nekako ne izgleda dovoljno ubjedljivo. Manchester United opet sredina u koju su došli mnogi igrači gdje se teško ko snalazi, tako da moj izbor bi bio Arsenal u neku ruku. Ima tu Jesus, ali Jesus je, koliko sam čuo, povređen, tako da bi on dobio šansu ispred Nketiana i mogao bi da igra Dušan Vlahović u prvoj postavi, tako da mislim da bi tu dobio šansu da igra i sljedeće sezone u Ligi šampiona. I trenutno je Arsenal prvi na tabeli, što mnogo znači samom igraču i mislim da će mnogo to uticati ako izabere Arsenal i mislim da je Arsenal pravi izbor za Dušana Vlahovića. Onda imamo Vanju Milinković-Savića koji je bio odličan na svjetskom prvenstvu, pokazao se dobro s obzirom da reprezentacija Srbije kompletno nije igrala najbolje, ali on ima odlične intervencije i pokazao je da može da igra na visokom nivou. Mislim da je neko ko može da napreduje i koji može da napravi transfer. Sad ne pominju se konkretni klubovi, priča se kako bi mogao da se vrati u Manchester United gdje je igrao kao mladinac i gdje je onako započinjao svoje fudbalske korake na neki način i tu se afirmisao, ali mislim da Vanja Milinković-Savić bi trebao da ostane u Torinu. Ja mislim da je to za njega bolja opcija, da se još malo ustali, da se nauči igri i da onako još više napreduje, ima prostora za napredak i u tom klubu i mislim da Italija može još malo da se bude onako njegova sredina. Mislim da ima vremena za njega i da svakako će u budućnosti napraviti veliki transfer i to ne mora biti sad, tako da eto, vidjet ćemo. Ja sam za to da ostane još u Torinu, ali u Manchester Unitedu bi imao šanse ispred De Gea koji nije toliko dovoljno onako zablistao ove sezone i mislim da može dobiti šansu, ali opet mislim da je bolje da se zadrži u Torinu. Onda imamo Sergeja Milinkovića-Savića, znači brat od Vanje. Sergej Milinković-Savić je neko ko se dugo spominje kao mogući prelazak njega iz Lazija, ali svaki put nas nekako iznenadi time što produži ugovor sa timom iz Italije, znači timom iz Rima. Moram da kažem da je Milinković-Savić neko ko dosta dobro igra za klubove ovako, ali reprezentativno se ne pokazuje nešto previše, tako da nam tu fali onako da zaokruži svoj status koliko je zaista kvalitetan. Spominju se Arsenal, Juventus, Chelsea, ali kod Sergeja Milinković-Savića se nikada ne zna i jednostavno protekli sezona su se mnogo klubova spominjali, ali na kraju ništa. Vidjet ćemo je li moguće šta da se dogodi. Ja nekako mislim da je najbolje možda da ostane u Italiji, da pređe u Juventus ako bude došlo do toga, ali opet vidjet ćemo da li je Lazio spreman da ga pusti jednom od rivala, tako da možda i Engleska neka od opcija. Vidjet ćemo šta je moguće da se dogodi. Svakako da Sergej Milinković-Savić gdje god da ode trebalo bi da pravi neku razliku, ali da Engleska je liga koja je svakako mnogo zahtjevna i da bi trebalo vremena da se prilagodi, iako je onako igrač u godinama i kvalitetan. Svakako da Engleska liga je onako zahtjevna i disciplinovano i
puno energije treba u igri i nema, svakako je veliki pritisak, onako da kažem, tako da vidjet ćemo da li će Sergej da se odluči na neku drugu opciju ili neće uopšte da prelazi u drugi klub. Onda imamo Strahinju Pavlovića. Strahinja Pavlović je neko ko je pokušao što više da doprinese reprezentaciji na svetskom prvenstvu i mnogo je značio, iako je na kraju Srbija ispala u grupi, ispostavilo se da odbrana nije toliko dobra kao tim. Moram da kažem da individualan kvalitet posjeduje Strahinja Pavlović i da može da se razvije u nekog dobrog defanzivca. Njegov ogroman potencijal ga gura i moram da kažem da je u Salzburgu se isto dosta dobro dokazao. Možda je vrijeme da nađe novu sredinu, spominju se Roma i Juventus. Juventus je neko ko već ima puno dosta dobrih štopera, iako su izgubili neki igrača, opet ne znam da li bi tu Pavlović mogao da dobije šansu, ali mislim da je stara dama neko ko može da pruži dobar trening i dobar razvoj mladim defanzivcima, ali ni Roma mi nije loša opcija. Iskreno mislim da možda je bolje da ode u Romu, nekako nije ogroman zalogaj, nije negdje gdje može po meni da propadne. Mislim da je Roma mnogo bolja nego Juventus u nekom pogledu i mislim da u Romi će raditi sa Mourinhom i da će sa njim možda bolje da se nekako slaže i da će uspjeti više da napreduje. Po mom mišljenju nekom bi to trebalo možda da bude Roma, ali vidjet ćemo na što će se odlučiti Strahinja Pavlović. Mislim da je i Juventus dobar izbor, ali da Roma je nekako realnija i bolja za nekog mladog igrača koji tek treba da pokaže nešto, tako da mislim da bi Roma bila bolji izbor. Onda imamo Aleksandra Mitrovića, nego ko dugo sezone igra u Fulamu, stalno se spominju njegovi transferi, da će da pređe u bolji klub, da će da igra na neki veći nivo. Opet, tu se sada spominje Manchester United kao opcija za njega. Vidjeli su vjerovatno koliko dobro igra u Premier Ligi ove sezone i svakako da ga crveni đavoli žele u svom timu. Vidjet ćemo da li on neko ko može da zamijeni tog Cristiana Ronalda koji navodno treba da ide, znači pominjala se Saudijska Arabija ili tako nešto. Tako da moram da kažem da Aleksandar Mitrović, ukoliko Ronaldo ode, svakako bi mogao da bude glavna zvezda tima, jedna od glavnih zvezda, ali opet ne znam koliko je Aleksandar Mitrović kao igrač spreman na to. On voli da ima 100%, da je siguran da će da igra, uvijek voli da ima tu sredinu gdje ima neku tradiciju, nešto što ga privlači, a Fulham je svakako kao njegov dom. Vidjet ćemo da li je spreman da napusti svoj dom zbog Uniteda i vidjet ćemo da li Manchester svakako može da se pokaže kao opcija prava za njega ukoliko dođe do neke saradnje, ali vidjet ćemo, dosta je to neizvjesno i mnogo se toga još uvijek ne zna. Vidjet ćemo šta će se dogoditi u proteklim mjesecima i vidjet ćemo može li sada na zimu da pređe. Onda imamo Sašu Lukića. Saša Lukić je neko ko se isto pokazao na svetskom prvenstvu sa Srbijom, znači bio je dobar, solidan, snažan i dosta se dobro pokazao protiv Brazila. Moram da kažem da sada se kod njega spominju mnogo timova, spominjao se Leicester koji je navodno odbijen, znači odbio ga je Torino, onda imamo Romu i Roma je isto jako dobra opcija, Napoli, Leeds. Ja sam nekako da Saša Lukić ostane u Italiji, mislim da mu takav fudbal nekako i leži, opet nisam nešto siguran koliko bi mogao da doprinese u Engleskoj i koliko zapravo može tamo da se snađe, pošto je mnogo brža liga, mnogo traži od igrača i ne snađu se svi prosto u Engleskoj, ali opet mislim da Italija je mnogo sigurnija opcija, ali ako Lukić stvarno želi da rizikuje i spreman je na to, mislim da on može da ode u Englesku, na primjer u Leeds, ali opet ovdje u Italiji bi mu predložio možda da ode u Romu ili Napoli, mislim da su oba kluba dobri, ali eto mislim da bi u Napoliju možda mogao da dobije adekvatan tretman, da kažem, pošto je Napoli trenutno prvi, izgubili su tog Fabiana Ruiza koji je prešao u Paris Saint-Germain, pa se tu dosta igrača promijenilo i mogao bi Saša Lukić da igra među startnim 11, ali možemo da govorimo i da bi možda mogao da završi na klubi, pa to je svakako zbunjujuća opcija, ali vidjet ćemo, mislim da je opet neizvjesno dosta da li će se ikakav transfer dogoditi oko njega, ali eto, ja očekujem da će ga Torino pustiti, sad vidjet ćemo gdje će to da bude, ali nadamo se svemu najboljem i da će Saša Lukić izabere pravi klub za sebe. Onda imamo mladog Ivana Ilića, oko njega se borio Napoli, svakako da je to zanimljivo,
mislim da možda Napoli nije najbolja opcija, odbila je Verona, Napoli svakako. Vidjet ćemo da li se može dovesti u pitanje neki drugi klub u Italiji poput Milana, Juventus ili nešto treće, ali ja mislim da će svakako Ivan Ilić da ostane u Italiji, iako možda se desi i da ostane u samoj Veroni, tako da nije ni to isključeno, ali eto mislim da je Ivan Ilić neko ko onako ima potencijala, talenta, nekako se izgubio kada je prešao u Manchester City, nije imao dovoljno jednostavno i ni sreće u neku ruku, ali vidjet ćemo da li može da se onako preokrene njegova karijera na bolje i da krene onako da ide i u klubskom fudbalu na najbolji način i svakako da je Ivan Ilić neko ko zaslužuje bolji klub i eto vidjet ćemo šta može da se dogodi. I eto, to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao video, bacite like i subscribe za podrške i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!